Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas za vas pripremam jednu salatu od kupusa koja je poznatija još i kao koleslav salata. Glavni sastojak ove salate je kupus. Treba će nam negde oko 600 g rendanog kupusa. Zatim dodajemo so i šećer. Sada dodajemo šećer. Znači, ova dva sastojka koristite po ukusu, onoliko koliko volite da vam bude začinjena salata. Zatim u salatu dodajemo 3 do 4 rendarne šargarepe. Ja ovdje sam imala žutu i narančastu normalnu šargarepu. I sve to lepo sada izmešamo. Sljedeći sastojak koji ćemo dodati to je jedna glavica sitno stečenog crnog luka. Salatu dobro izmešamo, baš onako dobro kako bi se sve sjedinili i kako bi ona malo otpustila sok od soli i od šećera. Kad smo salatu dobro izmešali, stavimo je negdje sa strane. Sada ovdje pravimo dresing. Znači dodala sam jabukovo sirće. Sirće isto koristite po ukusu. Ovdje imamo sok od pola limuna. Zatim dodajemo 100 ml kisele pavlake. I dodajemo 2 do 3 kašike majoneza. Sve ove sastojke jako lepo izmutimo, jer to nam je dresing za ovu salatu. Sada na povrće stavljamo dresing. Salatu servirajte po želji. I ova salata mora da stoji u frižideru 2-3 sata pre posluženja. Tad je najboljeg ukusa i može da se koristi do 2 dana. Znači ne bi trebalo duže da stoji u frižideru. Ovdje možete da vidite kako ja pravim jedan cvet od šargarepe. Ukoliko vam se ovaj video dopao, podelite ga sa prijateljima. Prijavite se na kanal. I do novog recepta. Doviđenja i prijatno!